adu lai phungut ki samla bakan thop ya khat nyongut ki shinrang mat khalai ngut ki kenthai ki bla pendap ya ki jingsha hi kai basau pusan si linter ha ka first batch ban long kum ki security ha ka jingyalang de buram pass out parade ka ba long menta ka sngi ndretorek unaila a haja arpsa ha ka jaka training bala tep kum ka mukso private security and services MPSS ka badan ha than muthulong si Pramer West Giant Hills district ha ka ne program le buram ye ki te ki samla la pen bam smai eki da u managing director utrai jongka MPSS ma pi muksor ha ka jingadan lang uma spare sing paslin DSP ka East Giant Hills kum ukong san ma Cyril Suja kum usumbot kong san Reverend CL Susngi Scatrish nong ma Yoki Suchang ki kemi ki pa jong ki te ki samla na lor ki weide ki bla sha khot sobha ukong san uma spare sing paslin lembat ki weide ki bla ai jing kran ha ka ne ka sngi ki la ai ka jing ro yo uma pi muksor ubladan ya ka ne ka mensim ban ya lam nanti ya ki khon samla ha ka lat yo kam yo jam ha kum ka ne ka perthai ko do kam la pen phu pen phe nya ka ne ka sngi da ka jing ya parade ki jing shan jing ruai ki jing klan men bala shim menta da ki te ki samla bala pendap ya ka ne ka jing ai jing hikai aku kedak jongga yo dawe nasib yo kio kre kena kami atu yung tano iga ke program Par po chenau sendam ha on tu tao ko bai ko ya em không ham ko bai ya rio bang ku come on Talia Come on. Try your best. Come on. Talia.
go go yipi hai wani ki krayang pi the let's say ho the bon go klam ngami ho klam ki bon the bon go klam ini ide klam ijo chejo the let's say cho chonga karpat let's say ne kam ong report em aro kondingut the let's say negini aro kondingut gonga kira chutom let's say the so posan si the trending penny the yo jiman toy bi the let's say uma muksor wa instructor mo hakini ki so san si the bone ki training the bone kawan petip pi let's say ke self defense ke fitness ke health ke mare kawan kawan dia ki kai pi yi puthap kiwan ki kre ha ka force ba pi yo basic pi leti ku phet leti pi kaman ma te let's say ngong kitbox kirwang yi pi ke jing ye cha stop yi pi ke jing mun dang pi do pungku yi pi let's say o yi pi kurchan hayung hasem yi pu yu para pi yi be ki pa pi let's say ki be ki pa pi the invest ki pi hagani ke tishon do yo ki yo kre pi do expect ki pi te let's say uma muksor le ule stomu uthola thol ti pi wa ne yo pi wani ki le nang stang mau ta yu thia pi light khamat te let's say kurku kurdo ko em lang kham tam pastor e jing duai ni dong iwani kam dang chwa de kiti rublai le se phi le iwani wan le kemo yo blai engu e dang o na wan jing yang phi le te kemo yo blai do yi yo ye cha kham tam man da yo phi chingai hai ba mi di hai yung sem do chingai pi te le se good information pi kam wo pastor success in life work hard aim high be patient in which aim you are tang ni kentin buat bian yang ai kit bok ke brang pi kham tam ye ke agency ko tangku ko ni skmat di kare kam ru ke snong ru ke volunteer ru ke God under MPSS Security Agency do solemnly swear that I will perform my duties in a manner that reflect graded upon myself, my employers, and my agency. I will conduct myself with honesty and integrity to the highest moral principle in the performance of my security duties. I will accept the responsibilities and fulfill training buong kami training certificate MPSS Security Agency That Mutlongsi Pramer Headquarter Umlido Mi Menturu Jawai recognized by Home Police Department Government of Meghalaya license number 70 2024 certified that Shri Don Langki Ksir son of Shri Ridhan Mukhim resident of Nongkro West Jancha Hill District Meghalaya has completed the prescribed training for the engagement employment as a private security guard supervisor from 22 June 2024 till 6 August 2024. Kuat ban penbena kumu managing director jong MPSS kino gikon samla ke bakwa ban wan chene ke training mentang ila pelai ke form jong ne ke MPSS na gemta ban ai jing hikai na gemta ke kabach ke baar na gemta gikon samla ke badon hapok Meghalaya rilung khasi jantia bro kawe kemun ada ki kuat ban wan kila ban fun honumbar jonga bat jong advisor de skawe runga kuat ban khot kerpat ki karo monde maiwa janon ibabo training janon donga maiwa Jante Hills That Mutlongsi Pramer maiwa monderang michik or miesa janon ibabo training khabo
mai ba training ja mano de mai ba kam donga khali itna lana tangta khuble sibun jai hind mi jongka MPSS Security Agency kabadon hangne that mutrong si naka e gadaw banga wanra e ka hangne naka daw ba chete si yuksi naka daw ba ka jangai palat ka weru ka area ru ba ka barit hangne munta sanlak kala banduna kala bantam ka area hangne amar gi khun samla gi thek sinrang kamut kila long free lene long lai lut ban ai langba ka jing ka training tes ka weru naka leng jonga o managing director jongne ka MPSS nga penbena pa ba kino ki brew ki riu simet ne ka ling office ling ki mall ki yo he ki badon kam ye ki security te kamut kila ban phone kila ban kontak yanga ha number pran nyau pra arsan khandai ar kum chu ha number phone jong i advisor sar w phawa pra iwe lai ar pra khandai iwe sau khandai not te kamut ada ki kwa iki kena kum hagi office sarkar hagi cement factory hagi school hagi bank hagi yeu hagi fit hagi pen an khwai do kha lan ha kano ke benta la gi don kam nagleng jongi nagleng ka home police government of Meghalaya kamut kala ai boringi bangin ai kum gini ki jai security na benta ban yada ha kano ke benta